Молдаване русские на обитаемый остров. А treia parte. Тише. Băi, auzi? Dar unde e Ruschi așa, mă? Băi, Ruschi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Там горилла. Nu Garila, băi, dar Gavrila. Какой Гаврила? Gavrila Petrovич, băi, Monița. Мочиться? Я уже так намочился. Monița, băi! Молиться? А что он такой страшный? E, băi, coară. Gavrila Petrovich, un trup de-a meu. Tu mă nu te ești om ce fii cu istericele tăi. Știi ce-am făpteoasă? Кто? Gavril. Гавриляться. Da. Pe noi mergi, știi, tu lucrurile mergi. Eu am găsit fotoalbum. Да ну. Mой личный фотоальбум. Давай показывай быстрее. Iată. Familia. Тебе? Da. Большая. Soția mea. Galiușa. Жена? Da. Красивая. Кто? Sparței. Ieti. Copii, короче. Copii, înțelegi? Da. Nastiușa. Fechiuță. Cel mai mic de-el Tolică. А тот самый маленький кто? Cel mai mic de-el Tolică. Тот самый маленький кто? Aici? Este Grigor Spanj, veteranul nostru. Нет, вот это кто? Это un copil сосед, băi, că nu știu, și ei. Почему ты его обнял, держишь на руках? Păi era bală și că ți-mi migre și la ei. Короче. Это, наверное, твой брат. Nu. Cu metru. Кум? Cu metra. Комната? Da, colectează într-o comută. BMW-ul meu, roșu, личный, модный. Это же красный трактор. Aici e cel mai clar jos la значок. Уже значок от Мерседеса приклеить. Так me разберешься. Tu так me разберешься. Ты заметил, что мы всегда ругаемся, не находим общего языка. Tu вообще ai familie? Нет, я холостяк. Și? Ну я как бы без семей. Сăracu. Я очень богатый год, почему я без семей. Treaba. Ух ты! Это кто? Motanul meu. Русский голубой. Порода русский голубой. Aici unicul numai tu poți și ruski голубой. Dar el va prinde. E moldavski голубой. Chiar dacă голубой, asta e treaba lui. Eu țin, что-i spun? El prețesc noi голубой. Просто la noi pus запрет la paradă. Как его зовут? Goșa Guțen. Если ты знаешь Гоша Гуценко, тот лысый, твой кот пушистый. A tu și spari pe Goșa Guțen, nu vrei și pușistui pe cap sau și? Куда я знаю? Ты заметь, мы всегда ругаемся. Ce mă trebuie mie așa prostologie, vei? Tu просто nu înțelegi, ți-e și un pădarăc ți-am pregătit. Да я знаю я твои подарки. Pui bine cu aia. Plot, самодельный плот. Вот, ты сделал для меня плод. Da, Настоящий плод. da, băi. А как мы на нем поплывем? Так, нужно сделать парус. Вещи снимай. Și cine mă înțeles colei cu roțini și vei. Да не важно, домой, давай быстрее. Ну смотри, отличный парус. Ce-ai făcut aici? Și te-ai pus chiloți, vei, în mijloc, vei. Și-ți pare că stau în flag, vei. Da, adică după culoare. Am, vei. Смотри, прилив начинается. Da, Пошли. priliv, vei. Dă-ți spălăm. Купаться. Da, vei, de spălăm, vei. Да мы же здесь 4 года, что делаем, не купаемся. Давай, домой пошли. Da, vei. Pasportul unde? Какой паспорт? Мы же в океане. Nu pasportul tău. Для чего он нам? Da, dacă ne întâlnesc pe rație. Abdiuni știi danele tale. Надо, да. Срочно! Я быстро. Да. Вот. Паспорт. Паспорту. А где плод? Care plot?
Здесь же был плот. А, плот, iale, bă. Dar doar ne-ai făcut iacărul. Какой якорь? Da, bă, dar mi-am făcut iacul, trebuie să ai, eu am făcut plot, trebuie să ai și iacul și... Ну так всегда. Las, bă, lasă, Jene. Asta, na, ține. Вот. Da. А что играть? Tu știi cuvinte. Ioane, Hai, asta nu și caneaca Kosovei. A ta lumea doarme numai eu nu pot. Poți, na, ești grabă, nu.